Da. Dadah. Kung ako mag-aasawa, ang pipiliin ko, anak ng mangista, bunggahan, sisid pala sisid. Siran pag-iba. Nagkaan siya, no? Kasi ba, water kasi yung napakwan. Water yung... hindi yung napakwan. Ay, bang! Ayaw doon! Ayan! Ding ka, ay, hali ka sa bungkal. Para hanap ko ikaw. Hali ka para sa bungkal. Ako ni mamay. Bukan. Mamay. Ano isda yun? Mamay yung isda yun. Give mo sa akin. Ay, saan ko yun? Hindi na. Ay, dyan. Mahulog. Ay, salamat. Ayun, hindi pakwan. May pakwan. Ana. Mosa, pamon. Mana, thank you. Pakwan. Watermelon. Kana. May napalangga ko. May lisot. Ako man na man regalo. May din hali regalo mo. Oy. Ay, din halang karta niya. Nagaba ako ng bungso kay Ban. Sana. Nagaba ako ng bungso. God bless you. Nag-sponsor mga si bungso sa ako. Si mamay. Ano? Pagpapala ng ano, Siya. pinagpapala. Kasi 75. kilo. Pag 1/4. Gusto mo, May? Kilo. Pwede si Kasi? Nada. Sabi na. Makaang kita. Oh. Say, kumain daw si Gab. Inapag ko ba ako bago kumahanap kami manok. Kay. Ay puro ni Crispy. Kay na si Nini. Mapakuan ko na pa. Ay magat. Hindi ko ba niya. Kay, stress na ito. Istri. Abit nga na istri. Taga ng kasi ng kanin. Ano na mama? Wala balahin ko mo sa diho. Taga na yun. Oh, fine. Aya di. Taga na. Tanggap. Kuha na. Ako nagdan sa bawat. Ako ano harap mo? Nakakaunan ako tuwing. Palangga. Turingan. May nakala ko tuwing. Madakala ko lunok. Nagbakal na ako isda ni tayo mo. Di ka man kasayo. May kanigi at sinigi. Yo, kaman baga ako. Ligi. Ba't? Minula. Pinula. Pag tumayan ka man dito, mayan ka na dito, mayan ka na dito. Dili, mayan ka dito. Di man lang yan, di kasi. Para may. Ligi. Ligi ni puli. Thank you. Kamusta? Thank you so much. Si Diarin, hi si Cheryl, thank you.
Manag ka naman si Plaza. May tindang mga plaza. Kami kuwat pa na hakuha kan pulis tira. Ito. Ang retirement. Ano tayo na siya? Mm-mm. Ay, daw ka pila. Paano na yun? Ay, madali yan. Dili siguro din. Ano ko na? Tapos na yan. Mula man ho. Pagbili mo ba? Nakuha? 5 million. Sama na. 5 million. Yan. Kaya baga may Thank pag you. Thank you, si Diaries. May pag- Ano na yun, madali yan. Amasa. Thank you, Amasa. Amasa. Yan mga pang mga basa. Ay pato, ay manok. Ano? Parang mabarawa. Palas na. Salamat. Parang wala pispa pa. Yan. Ah, may na pispa. Pato, manok. Nakatulog sa karatuan. Gabi ito. Nakulit naman ng gabi. Gabi ko. Maybe. Sinte. Mm-hmm. Ano ko mo ito? Ay, ko dito. Ere magatang kristi ka nagpapalana. Ano? Oo. Good morning, Jesus Christus. Good morning, sis. Thank you. Amasa, can you tell your dad to come? Gano'n ba galok ka din yung food na? Wow, babangin. Ang daraga. Si Janet. Hi, Princesa. Hindi ako yaya. Hindi, ulo ko sa table. Nagagawin ko ako. Nagpabutok-butok. Malayo pa lang panahon niya. Ang nalayan ito magamayong. Hi, ano mo, orange. Hi, Ano? team. Kat? Nagpapapay mo. Ay, orange mo ba? Ano orange mo? Ay, ano mo? Ito. Ah. Ayun. Tempo. Hi, team. Ano yan? Ciao. Mike. Hi. Morning. Dio. Good morning. Pagod ako Kumahaw na. Sino? Ano, ka na? Mag-inom ka sa diyo. Ay, ba yun ang ano yung isang kabag, ha? Pilay. Ah, Miyad na. Baka ko. Kabagad Da. ang kaduluyan dun. Kaya sin. inom ka gyapon sa diyo sa kabag ko. Bago ko. Masarap yan di. Naginom mo sa sipay. Isa na kagi manadlig. Para kulog ng tinabata ko. Bago ko. Ay, kung ano yung pagpasabihin si Grace kay Roman. Pauli nga ni na maulig niyo. Estresado na yan po. At pagka... Ah, karang diwi. Kaya ba yun ko ni Papa mo dito? Ay, nakasito. Ay, may ba? Inom mo sa diyo. Sarap lang ano. Tapos doon hapon. Hindi yung masarap yun. Ay, si Bibi Adam. Naginom man sila. O sige na, beba. Pinabagan sa nakagi. Puro pakawin sa nila sa mangga. Tapos ko na sa an spaghetti. Pagkagabi, para kulugan tiyan. Bulakal-bulak ako sa katang gabi. Bigla, may, hindi tinulugan ko yung ano ko yan. Laro ng tura, bago. Ayun ko. Kumpra ako. Napag na? Nakatang kapangin. Sige, magpagupit ka na. Mapagkante pa. Napag ka? Abay, kagabag. Parang may kabag hali yung mga ng kabag ha. Parang wala ng kabag. Hali lang yung mga pagkilot. Mama. Mama's morning, guys. Tonging, guys. Choling, choling. Bong, 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 bong. Ay na. Dito buri kita. Buro kita. Dito buro doang. Okay, thank you very much. Always welcome, Amasa. Welcome. Kaya pag buro, hindi kayo.
Pwede ba gaw? Niligit yung dito sa to. Andok na ako. Why those people are coming in your house? My family, my parents, my father, my mother, my brother, my niece. Kaya bang mahal, di ko magkulot kasi di barato. It's her family. Yeah, my family. Wala naman mo. Wala nga yun, nagawa na ako kung doon. Yun na yung nabinugang, nagturo pa to. Nataos pa lang pagturo. Oh, yes. Ano na yung isang palay? Ano, ikaw, ano nga, parang kabag ka ba? Mabaitin daw ang babang ko doon. Mapakadulit kami sa balig yun naman kita nakataw. Magayon dito sa balig yun. Pinagpuntan. Ersin! Kagayon sa Ersin. May cambio sa... Ay, Bibi Jayla. Maharag dito daw sa susunod. Dali na yung mamay. Wala, wala na. Maharag dito niya pinasuksaban. Pinasuksaban. Masamol! O sige, makakanto kami sa mall. Banaw. Tagal mo siya sa doon na orange. Dagang ka. Ay mo. Habang mo ato rin. Ano ito na yun? Watermelon. Kuha man ito na watermelon. Siyempre watermelon siya. Francisa. Mga yung gaya rin yung guy. Kabay rin yung guy. Pero watermelon. Lagyan pati ito. May unong pag-isa. Ano mo sana? Kapatay. Dali yan. Thank you sa 8 million. Your daughter is cute. She's not my daughter. It's my niece. Kingdom Country. Hi, Kingdom Country. Si Bagan The Dodo. watermelon. Kaya kukuha mo ko ni Manay yan. Dua ko kanina babae, tapos tulad na lalaki ma. Hi, Nambulong. Matamis ito, baby. Ano ito, grapes? Ayun mo na. Gandan. Lumain na si Baba. Hindi kayo nakadrops. Saroy lang na ba? Ang tubig. Kaya namin kalunggay. Tiran na. Yay. Akal pa na siya. Dinadaan Tado. Kaya man, kikiriya. Ano ulit magkikiriya? Ayoko, karasuling. Sabi ni Minty. Pero kasi. Saan madat kang bayaw? Tapos doon naman hapon. Naginom ka sa tubig sa to. Amen. Bibiyang, suksok na, suksok. Di, suksok pa. Dati pag yung sa sila, parmana. Matanglan. Pero ayaw ko yung gyapon lang. Chat mo na lang ako eh. Chat mo na lang si... Doon, mauli ko siya. Why did you have watermelon hash? Watermelon. The watermelon. Thank you po. She has some, that's her brother. Sabi mo ba yun? Walang pag-video. Kasal pag-video. Wow. Minong. Dito na bawas na. Umatag na sa diyo. Tawagan ko niya. Nakita ko. Yes, yan na. Wala. Kaya ka na ipatid ko na ikaw kong brada. Likes watermelon. Wow. Good morning. Makain na ako. Hi, Kuha mo. Ibigin ko na yung buko. Ibigin siya. Gusto dito.
Pero may kalat naka-jacket. Hindi Wait, sir, magpagupit ka na. Mapagpwede ka. Halagbaw na ano tiyan eh. Ayaw, magayon naman ang hair mo. Ayaw na pagbalag. Good morning, beautiful. What is that girl's name? Ashley. Nana, nagtasa ako nilang ang panit. Sige. Kasi motor ko. Oh, sige. Dati, meron ako. Wow. Watermelon ice So cream. yummy. Ako na lang ang panit. Ay, hindi ba yun kakao? Hindi ka na irog ko si Stick. Di ba ayun na sa tupag yun? Hmm. Oh, sige. Ay, di naman yung kakao. Sa puno ka masunti yan. DBS, tama. Nakakakas na siya. Ano kaya naman yung tubig? Junior guys, do you like lollipop? Amosa, I am in Japan. Hello, Japan. Thank you, Japan. Wait. Uy, ikaw ang ganun puta. Ay, mga nahanap si Nick. Akwan, ha? Ako na-press ko sa tiyan, ha? Akwan. Nakatalin ako sa dudua. Aninog? Sa tip ko, aninog, walang ilaw. Irog ba lang siya di? Ako nakatali na ako sa dati. Pamit. Tade, baga, dali ka. Yan, di pati. Sinong nun? Ang aninugan na. Like, nila. Di man. Nilog. Akala di ka nagang. Na, ang kulay nila. Nilog. Ano ka diya? Makatali ka na? Charot. Magawa mo lang. Charot. Sige, nimudong ka. DBS, makanaan ka naman sa pagpantama na sa kulungan ka naman sa tiyan. Sabihan ko naman ko, ito naman sa tiyan. Panaw, gusto natin. Ang tuwal na din. Ay, malaki na. May nag-save na. Dami lang. Nakalakaw ka na? Asle. Okay, magsilinas ka. Pala didi. Ash. Ka na naman sa luwas. Silinas ka.
Bugaon tayo na bubuyog. Ayo, bubuyog! Good morning. Tara ka, Dede. Wala na, sinimot ka. Nom, nom, nom. Dito po tati pantaw. Pantaw ba? Dada, nakatag mga direct. Matod kita sila. Pagdating na. Dad, dito po tati pantaw. Dad, dito po tati pantaw. Where did you go? It's home. Maganda ka, beautiful Bere. You're from Brazil. Usibao. Thank you. Hi, Carlos. Thank you, Carlos. Ayun, napakagagita. Busy na din. Thank you. Candy. Ito lang sa tantang. Hi, Misa. Sorry, late reply. Late. What you eating? Watermelon po. Thank you guys. Ga, bakal kagabsin na lang. From Brazil. Where did you go? I'm just home. From Brazil. From Brazil. Hi. Yeah. Shit. Wait, shit. Diri ba niya? Diri. Wala. It's done. It's done. The bubuyog is done na. It's pitching. You need to, to prepare the food. Preparing the food. Mahal. Kita. Akala mo. Ingrid! Kukba ako, pa-experience mo na. Ingrid! Kukba ako, pa-experience mo na. Ingrid! Kukba ako, pa-experience mo na. I can remember when you go. Touch of you. I swear, can't imagine needing someone so new. Can't imagine anything in the two of us. Gab, main, baka naman tabi ako sin suka. Dahil may lalok sa dito. Ang ganda mo.
Ah, Gab! Have a good idea. Have a good day, Steph. Gab! Uwak kita. Gabriel! Guys. Baka lang ako suka. Itang pila ang suka. We. Ano verse 1? Ang dali ako. Sa dayla. 9. Huwag kayong gagalaw! Suka. Magandang ngiti. Thank you. Hi, Steve. Why deleted? Tita! Tita! Nyahin ka! Madi ka mapakaigang sa'yo mo! Bala. Madi ka na! Tara, ang dada. Larga. Dadayon mo na! Ano yan? Forever young, I wanna be forever young. Ako masida ko. Ako masida ko. Ang dada? Tapos pa yade. Hindi ka na rin. Ha? Bed na yan. Bed na yan. Gabi na pasok ka din. Ha? Pasok? Saan niya ako sa ano? Dili, ang mga alas 12. Ano? Alas 3 sa spot. Ang tura naman. Hindi mo sa pinto, ano wala. Sa spot ka naman. Ay pag alas ano, pag upat ka oras. Huwag kayo naman. Ano na oras mo pinainom? Di ako nakatulog. Hanggang niyan mo rin kung ka pinainom? Ay, alas 12. Umaw. Pag upat ka oras, kakalinturangan siya. Ibig sabihin, lumagpas ka na sa upat ka oras. Hindi, okay. Ay, ano mo naman. Ay, nakahilot mo pala. Da! Da, di ako nakatulog kagabi. Hindi, nakatulog ka man. Hindi mo lang. Ano, nakulog ka. Kaya sa tuloy mo, ba't ito ang dadaan? Si mama mo, ako, busy sa work. Wala pa ka-work si Dada. Bravo, kulit ko na hinga. Sa trabaho. Ako lang ito nag-electrical. Ha? Ako nag-electrical dito. Hmm. Kuha na ako sa place ng bago na building. Apo, sukay. Napa sa sumesi. Kailan na Pakilala po. lang sa Manap nag-stress tapo naman. Gusto rin yan si Mayor. Sabi, patadihan ang gihapon ako. Patadihan ako. Tapos, Ano, nagkade?
Oh, nag-istorya baga. At wala kami ni Maricar. Kasi makasaysayan siya eh. Para sa ako talaga. Kasaysayan siya. Gayon mga politiko po garayo din sa pato. Nakachinilas. Sinilas lang gabi? Nakachinilas. Ang kulay sa chinilas. Ang bubong yellow. Ano, green. Sabi lang ko siya. Dati ko dati pantaw. Small battery bo. Wala. Ito ko dati pantaw. Yay, ganda ka na. Hi Jagdish. Hello. Morning Hoss. Good morning then. Hi Muhammad. Good morning my friend. Good morning. Pag Santiago rin mga gabi katuro. Oo, pilay ada. Napalitat mo pa. Pwede talaga. Naguruyag yun kahapon. Ikaw, ano yung baga sa Marisado? Kuya, kunabunay mo. Kunabunay mo. Hoy, ano traffic kaya ako awaton? Traffic daw. Nag-irom din kasi yun na. Kung kakahapon mo rin pagpapasakay kahapon pala. Naguruyag yung may orang pagpapasakay kahapon. Gapon lang ito hindi rin nagpapasakay na ka-estilo at yung didi. Tama na kagibaga na daw. Ito yun sila. Magkakon mo sila. Baya, guruyag naman. Guruyag. Ampo, lagi, ampo, ay sila, nabaga ka ng kanta. Ang puso ko'y nag-urulo. Ang puso ko'y ang kikinig. Look. Nuwang ko na dyan. Orange. Orange juice. Ay, tagiman akong gamit orange. Kay mama. Tagiman ako kayo. Amay, mali daw si mama sarap. Orange. Nalimod ako sa cellphone ni Kuya Gab. Gab, magalog ka daw tubig, Gab. Itay mo ako sa cellphone ni Kuya Gab. Gab, ano mo siya? Lubat. Gab, wala ba daw mo na si cellphone niya? Ba't ano? Yung baga sa bibig niya. Ang tingin ano naman. Uwa na. Para ba yung baga Ipapassword mo na lang kay mama. You're making food. I'm making food. mapasuda. Mapas ba? Ano mo rin ibig eh? Yan na may password eh. Fish. Wala ko pang karibos mo. Sapat. Gabriel! Sabi na, kaya ko ma... Buhatan mo na lang.
I thought I would be right for you. I just can't compare you. Thank you for the 11 million in the house. Salamat. Thank you po. Thank you for the 9 thumbs up. Public talk. Hello, beautiful. Hi, public talk. Alan Zabala. Hi, Alan. Thumbs up dan maganda siya. Thank you, Greg. Hi, Greg. Good morning there. Good morning. Good evening there. Albert Camping. Hola mujer, hermoso saludos. This de Mexico. Hi po. Hi Albert. Good morning, Cheryl. Good morning, Greg. Hello, team from Greg. Hello, guys. We need to food. That's about what me ito. Gusto ko ng suko. Ibigay ko na lahat pero Ticker, Cheryl, and Tim. I will see you later. Thank you, Greg. Salamat, Greg. Thank you, Greg. Thank you for the thumbs up. Hey, did you give Jerry her Facebook? Huh? Jerry not message me. It's not messaging me. I was hard. Party? Well, hello lovely, where have you been? Hi Hardy. Almost come hello. Hello. Hi Amasa.
Amen. Hindi. Amen. Do you wanna be? Thank you. And where is your friend? Where's my friend? Ah, thank you. Thank you, Baby Ash. Ako kay Karnihan. Baby Ash. Ang galing naman ng Baby Ash namin. Thank you, Baby Charlie. Tita! Hi, thank you, Baby Ash. Galing mo cellphone nyari. Ang galing man ni Baba. Thank you, Ash. Ang galing naman ni Baba. Ang galing ni Baba. Ang galing naman ni Babang ko. Galing talaga ni Babang. Babang, ang galing mo. Babang, galing. Babang zoom. Thank you guys. Thank you for the 12 million thumbs up. Million. Four. I like that. Look. Ba, bakit ka nababa? Maybe I just dream of you tonight. I'm living to my dreams someday. Thank you guys. Thank you so much. Dua. Uga. Hindi man ako gab, orange. Ay, ako kang tatay mo. Tatay mo. Elsie Ball, dance. Yeah. So dangerous. Tatay mo. Ay. Rambutan. Rambutan. Rambut. Nagruluwas. Chocolate peche, chocolate peche, chocolate peche, chocolate peche, chocolate peche, thank you. Chocolate peche, easy go, man, then easy go. I know that you're wrong for me. God, I wish we never met on the day I leave. I brought you down to your knees. Then it's a misery, love's complete. Harley, not bad. Maganda ka. Thank you, Elsiba. Not bad.
Thank you, Harley. Harley. Chupulipit. Chupulipit. Ako, nakakata. Chupulipit. Wow, Pastor. Huwag mo. Dala ka ng pamilya ng tagal mo sila niya. Do you really sing? No. Not sing well. But I love singing, but not sing well. I saw one of your video and you sang a song and it was real pity. I want to know it was real you sing it. You sang a song. That's not me, I think. Maybe it's a lip sync. I think. Thank you guys for watching. Kasarap. Pero maghamot. Kumain nga ako ulan, Carola. Yeah, you had before. Sorry. Sorry, Harley. Like and subscribe. Ma, ilaga ko. Ang sama mo lang. Sorry, man. Ginataang tulingan. Ayan, so yummy na. Ayan. Ginataang tulingan. What is that fish shop? Fish with coconut milk. Fish with coconut milk. Yun. Ginataang tulingan. Ang nagkaroon sa'yo mo. Like. Thank you for the like. Thank you. Thank you. 13 na. Pero nagbawas. Ayan. Mama, pag 30 na nag-like, pero masalang hatag sa'yo mo ng kursa. Ama, ang 30 na yung nag-like, wala lang makukuha ko Ay, ng pag kursa. na-monetize ako, maraming photo chat sa akin. Wala nga lang hatag mo sa sa'yo mo direct na kursa. Pag monetize na ako, kahit na yung kita ako dyan. Not yet monetize. Diba? Hindi mo lang sa ako, ha, niya. Well, it looks delicious. Thank you, and I have made soup. Hala. I put a little bit of.
bata. Ito man dito sa tirong kaya tanggal ko. Mama, may biyawan na hila. Ay, ibuyan. Biyawan na ako. Bulbul ka lang mga bibuyan. May bawal na magpatugtugab sa ano. Thank you, Steph. I thank you, Harley. Para magluto. Ay, magluto na. Ako pa Mama, sino mas magaling magluto? Ikaw ako? Ako. Okay. Let me finish ni Mama. Mama, kaya kaya dito ko. Sino ka? Kaya, bakit sakal naman siya? Thank you for the 6 million. It's about what you go. Luto na. Luto na. Turingan. Oh, di pa mahulog na naman ito ang paano, mapukal na naman yun. Kunot na ito na dyan. Pero takot. Gapang para sa si mama. Wala man sikat to. Narupan sigang sa isda. Bahal ka narupan sigang sa isda. Narupan sigang sa isda. Ang gabi. Gabi. Wala ang simple pa ko. Kaon kita, kaya na. Luto na, makaon na. Ako lang. Hindi. Tinatag ko mga sa'yo mga sabi sa mo. Haray madong ko dito sa bulsa. Ma, dito mo alit dito sa mga barya panganay. Nabili ko na dito sa amin. Aray. Ayaw bawal ka suon. Sabi mo, araw mo na pagbawal ka. Di ba sabi pag bawal, dili pwede? Ay, baa. Orange ang gusto? Ako may orange ako sa bag ko. Bag. Ay, ang iba man na naayos. Bak. Dili may orange. Orange. Pili na sila. Ay, nakaon mga kumita ako. Di na ako nakaon. Kana na. Nakaon mga ano ang gusto. Narupan sigang gab. Orange. Diri, ito na ano. Rice, top rice. Otak na nung dili. Ako man naman. Ang kadahat ko na pa-price. Kaya sabi ko sa inyo na yung pagkain mo doon. Ay, dito din ako nung nadiri makakaon. Ay, yung ganyan. Sabi ko kung magkaon, yun yung magkain mo. Di lang na.
Go it. Ay. Ano na? Yan! Gabriel! Hindi ko na kaya. Hindi mo yung ano. Mata. Ako nakababa kay. Ikaw na ka nang kina may cornito, may Sprite. Ang kanaon mo ba bang? Napod ko kay naluoy man ako. Di na ka. Pag nakbilin. Rawang mura ako na bina. Kau na gam. Ano? Kau na. Semangat kita manok. Hai sila. Ang kanila. Ano yun ang bibili? Tagam may suluda sa'yo. Tagang Pansigang. Sa isda. Ako na. Soda. Mama baka laki di manok. Manok. Daw. Pati ka naman. Neng? Neng! Neng! That mom. Ano mama? Balay. Wala na sindo. Ma oh. Kahit luluto kanina. Karaan. Kaampat. Panikaw na ko. Kasi Oh. Gab, kanina kaon na kanalakaw kita nahanap kita manok. Kaon na. Ako nang kaon na. bakal bagasin ano. Pansigang. Ay, oo ha. Oo. Nandiyan sa iyo. Naluto ko mo ako niluto. Ito na. Mama, kumabakal ka daw suri lang ka. Oh, hino. Ikaw ulit ya. Hino. Kumulang ka? Kumulang ka? Baka na. Pagkulang. A 25. Joke lang, ang buk. 20 sa dun, babakal. Mama, pag 20 ako na niya. Hindi ako. Ito nga. Hindi na lang. Hindi ako nabakal. Baba na ako. Nanulak ka na pa. Mama, nalpansigang mo sa isda. Sa bangko. Sa bangko. Bangko. Di ka pa dapat sa bangko. Bangko. Aray. Aray. Ano ba ito?
thank you. Christian now yung tangka. Sa mga bataan diyan, na ano, ulam sulit. Oo, kasi lang. Yung may lima sa lamong. Pari, Tangan ako ang baba. mangko. Nagpumahan ka lang hanap ko manok. Itong ko lang yan doon sila bawan. Nagala ko pang diin ahon. Halga pigo. May bugas ka pa na to, dakapon. Birthday you. Gab? Birthday to you. Birthday to you. Patayan. How much lock that cost there? 40,000 K. Oh, 40,000 is quality laptop. Because it may be the same price if Mama, na lang I send the tablet. Ah, okay. Maya, para lang aling ito ka. Tabag mo yan. Derek Jones. Hello, Derek Jones. 40K. So maybe you get laptop. Yeah, I need laptop 20, 30, 30K, 40K, the laptop. How much is that in your SA? I don't know. Maybe you know. One. In 5, 800 dollars. Carlos, nice to see you. Hi, Gergus. Carlos. Hi, Jerry. Isan Abuakel. Isan Abuakel. Hello. Taga inaalip ko. May laptop, may ano. Ano yung nayo, may laptop. Kaya nga para atag pa. Malay mo. Malay mo. Biro lang ba? Bahala na. Great to see you again. Thank you, Jerry. It's me, Carlos Osorio. Ah, Carlos Osorio, hi! You forgot about me already. I remember Carlos, but without Osorio, of course I forgot. I remember Carlos Osorio. Hi, Carlos. Oh, bye.
Oh. May sabaw na. Tapos higop, sabaw na. Sabawen. It's time. Kita, mapasyon takit kuya gabihin dati ng tawon. Nana? Ay, Ha? ay, ay. Yada, sa balay nira. Ato sa balay nira. Ano ko na tayo? Han? Diray. Ano ka sila yadi oh. Dire, sundang. Nay mo ano sundan daw. Halit sila mo. Nay mo daw sundan. Wala. Saray ba? Sundang ko na. Halit sila mo. Ah? Ako nagugas? Opo. Ikaw lang na. Ako na nagugas niya. Weh. Ako nagugas. Ito na bango. Ako nag-alog. Ako nag-alog na dyan. Salamat. Marami. Carlos change. Yeah, I see you change your profile. I remember Carlos Osorio. I remember the red profile, color red. I color green. Hello, Dad. Hello, sir. I haven't got your Facebook yet. What would be better for you, the laptop or the tablet? Ano yan? Dad! Same better. Laptop and tablet, same. Laptop, ano? Tablet. Ano ba yan? May bugas ka doon? Bugas? Yung pa rito. Sabak. Ay. Mabakal na lang. Kaya ba yung pa rito? Then, Oh. tama na yan. Pa dito. Yun na lang yun. Okay, ano yung ilawag ko ang konto ito? Ay, sino Gab? Batog ka naman, Gab. Ano ka man? Ay, bagyo pichay. Ay, magkaon ka na, Gab. Malakog ka gabi. Let's see. I will send you cash. Hi, Carlos. Thank you, Carlos. You have cash up? I have no cash up. Carlos, she has Gcash. No, just Gcash. No cash up, Carlos. Gabriel! Paano ka gabha? Ayaw ako pag ano. Ay, nako. Ano ka nagrami ka doon? Nakaulitin ka lang. Papatayin ka lang. You need to, ano na? You need to eat, Nash. No cash. Just Gcash. Carlos Gcash. American doesn't have Gcash. Ah, okay. But my cousin, she live in America. She have Gcash. Cousin. She have Gcash. Maybe I'm downloading now. Wow, talaga. Thank you, Carlos. Oh my God. Hala, talaga. Ano ba yun? Thank you, Carlos. Because she got it in the Philippines. Ah, okay. Matita La Cuesta. Stay safe always. Thank you. Thank you, guys. Let's eat na. Anong ginawa sila? Ha? Hanggang. Bakit?
We have PayPal which transfer to Gcash. Okay. No PayPal. I have PayPal. No PayPal. But she open your country. But she open. Di ba trabaho ba? Oo. Pero butang ko yung binaluto. Ang bakit? Bro, ano ito? Las 12 na. Magalang. Ash, makang kaluta. May gulay. Kabaw. Alam mo ba ang trabaho? Hello. I meet woman myself. Princess. Thank you guys. Ito ano? Let's see it. Balare. Lahat ng mga tuberakal. Alright. Ano tawag sa mga ngayon mainit? Ng mga dahon. Ang tawa. Ano nga? Naluto sa mundo niyan. Luto. Gulay. Ngayon, ano ka magkawin niya naman ito? Ayun ang lalaki. Ba't Bulacan. nagawa ako kwarta? Ano, Bulacan yun. Naman ko na farm. Ang lahat na gulay. Ay, nagtang ng talbo. Ay, ikay. Nagluto. Kaya mga sige, mga pamakalayang. Kung saan ka magali. Dito ito. Ano ba ito? Mga sa pangkain, mga pangkakatakan ng reporter. Sure, mama. Ngayon yun. Pwede magkapagtirang niya. Ako yun. Ay, wala man. Sige na. Mga galon. Maybe it's better. So kami yan, mga galon. Mga makita. Gulay niya. Mga galon. Nagkuha. Marco. Kuha. Gabriel! Beb! Akaw na dito ko na lakaw kita. Kaya Akaw na na. John! kamaro. Kain tayo mga guys. Ano man yun? Oh. May pritos. So, Pritos, ringan pan, ringan. Ano pritos yun ho? Okay, power na. Ay, hindi na Di ba man luto ang luto? Ay, look, ang taga ho, di ba naroon yung tatay mo? Gabriel! Sabaw lang. Hangga, gulay, kalaw. Hangga. Hinarap ko sa ano, pamito mo. Gabriel! Normal. Goodbye. Kerman. Gabriel! Okay. Thank you. Madalaga mo na ko din. Wala. De.
Para pa, di pa. Luluto. Oo, kapapay. So I can send you the cash. Thank you, Carlos. Salamat. You should be careful with personal stuff on here. Team Harley. Okay. Why? Locos nga. Hindi mo ba ang sagutin, ha? Locos. Bumigay. Ano? Shout out for birthday ko ngayon. Hi, Kissy. Happy birthday. Happy birthday, Kissy. Hi, Diego. Kumakawala namin. Told now you give Bibi, it. may ano, dito Sorry. to, ha? But maybe he thinks maybe he's a good man. Carlos. I don't know. Maybe she thinks. Well, not Melinda, ha? Hi, blood here. Gunta always hi. Nagalas mo sila. Who knows? Now he has your number. Wala ako. Kag! Wait. Kag! Pakatawag ka sali ako naman na sali. Ako na kadokot. Balag. Ayan. 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 Agad ko sa iyo mo. Thank you for the thumbs up, guys. Maybe Carlos. We will see if he's honest. We will see him if he's real. Kali ang pangkulo. Nalit na naman mo. Tayo na. Sige, tapok mo na yun. Kaya wala ka naman. Yan! Bossy Himutong ko. Kanzada. Hi po. Ay. Mo akong tawagan. Uy, naku, nakalay ba ko? Okay. With messenger. Read me sun hair. Me sun hair. Hi, Jega. Ay, makapit po makinukuan.
Panos? Uy, tapok mo yun. Oh my God. Irin, yeah, where from? I'm from Philippines. Hi, Jago. Oh my God. Ito sa mga bataan dyan. Mga suruda suli. Bakit mamala? Bahagi forever yan. To be irreversible. Tangkiti ba yun? Di kami na ito. Atagi ka kasi. Princesa, thank you, Elsie Bao. Atagi ka kasi. Atagi ka kasi. Atagi ko right. Magano ka man. I wanna be forever young. Forever. Hindi ka na ano. Oh, yan na ako, God. Oh, yan na ako sa iyo.
This is soy. This is bong bong bong. Read one more. Hi. Hi, Jerry. Hi, everyone. Ano na kaya? Wala yung cellphone. May mo ako sa ruangan. Zero, 01, 0203. 0203. 01, 0203. Mama. Password si mama. Si mama. 03. Iniba ko ng password. Kay Bontari. Sili, paano mo manda? Silpan. Ezuga ako. Naka-drone na ako. Ayan kayo nag-ano. Nagsusurat ako. Gumbini. Kita.
Tulog na ako. Ano ba? Address ako. Pakit niya. Tulog niya. Ang polo. Para ba yung dito? Malay na. Does she do live also? Jerry talking to you. Hi, Jerry. Robert. Is the girl you meet, Jerry John, live? Jerry John. Is live lesson for YouTube. What? Hi, Robert calling. Sorry, typing. Hello, Robert. Or I should say that she do live also. What? Yuri, I'm talking to you. Yes, Tim. Does she do live also? Carlos, where is the cash? Hello, thank you. Ano ko, Dab, tama yun yung bubutang mo yung ulunan doon. Hi from Kissy, Missouri. Edwin C. Hi, Edwin C. Berlin, Obiasada team. Berlin, Obiasada. Obiasada. What is that, Cherry?
secretary. Her name is Jerry said to him that her name is Berlin Obiasada. Welcome everyone from PC. Do you know her, Cheryl? I don't know Villain. I don't know her. Where's she from, Jerry? Where's she from? Berlin. Where Berlin from? I'm gonna check her out. Sam. I'm gonna Jerry you okay. I'm not gonna Jerry you okay. Hi sweetie, it's not letting me send it. Hi, why? She's Filipina. Ah, wow, wow, she's Filipina. It's saying it's only for your country. Ah, okay. No shit, Carlos, you need money. Huh? Team. I think Carlos right. Gcash only here in the Philippines. I think not need people and other cash app maybe. But I do not have cash app. Thank you, Carlos. Thanks, team, and good luck with Cheryl. We try to tell him. Carlos, maybe team is right. Gcash only. Yes, it is. I tried to download my ID. It's not letting me. Yes, because Cheryl, you can give people Cheryl. Magandang kabado mo. I tried to send it. Yeah, thank you, Carlos. Thank you so Uy, wait much. lang. Maggato ka muna dito. Daan sila no. Palikod ka lang. Anak ko lang. Thank you, guys. Not. I was going to send $2,000. Wow! Really, Carlos?
Most Filipino has people in Gcash. Yeah. Yes, we opened one today for her. Yes. Wow, Carlos, you have lots of money. Sure, can I do what I said I was gonna do? And team, mind your own business. And what I work for. Team Carlos, he have a work. I met here before. Here on YouTube. He said me before he will send me money. But I have no uh, I have no people. No bank account. Need bank account, but I have no bank account. No bank account. Western Onion. Western Onion possible. Thank you, Carlos. Oh my God, $2,000. Much money. Wow. So, impressive. You still have my number, sure. Ah, yes. Agab. Okay. Still no contact, no? Thank you, Carlos. Ain! Ay, sabihin mo ate kung ano dala ko yung drone. Oh, she won't call Carlos. She won't call Carlos. This is not. You never know, Tim. She has my number, not yours. You don't have. Yeah, I get your number, but I know Carlos not yet contact me because of. Plus, I had a lovely conversation with her for an hour. Wow. Are you being helped? Hi, Ezra Bailey. Okay. He needs time. Where's the chicken? Ezra, no chicken now. Where's the chicken? Oh my goodness. Yes.
Carlos, we FaceTime a lot. Carlos, so you drugs. Oh, awesome. You're funny. I don't. Oh my God, Ezra Billy, your acquisition is very, no, it's very. Apa yan? Confidential. I don't FaceTime. You're funny. Oh my God, it's happening. Kurog na si Ash. Habot-habot ang gatong. Ay, diri pa. Diri. Diri. I'll be there 1,000 years. Chicken. Steve, Rama chicken. To the hell. Ooh, mama chicken. Lava. Chicken. Steve, He has Rama been chicken. deported 5 times. Huh? Were you with Cheryl? Huh? Carlos is a member of MS-13. MS-13? Me and her do go away. What? Carlos unlocking to buy. We got any more film? We can meet behind the Walmart like last time. Carlos is a member of MS-13. What MS-13? Team were not we in a team's meeting earlier. Were you with Cheryl? Huh? He has been deported 5 times. I live in UAC, my guy, born and raised. You must be a member of MS-13. Cheryl, this guy is crazy. Hanggang what? MS-13 gang members. Oh my God. Then remember we were discussing the schedule about the new party coming up. Oh my goodness. Carlos. Carlos.
Calm down. No. You love a chicken right today. Oh, mama, see the. Lava, it's a chicken. Do you love a chicken right to the hill? Oh, mama, see the. Cheryl, read Messenger. Carlos is on Trump's most wanted list. Oh my god. Me, Jiro, why are you hating for? ICE agents are looking for Carlos. Huh? Carlos, I'm hating. See you in 24 hours. Oh my god. Carlos, I'm just having fun. Carlos is the most wanted list. Oh my god. Very crazy guys, no? You are... Oh my god. Huh? Oh my god. Team! What happened, Tim? Bye. Take a break, Carlos. Oh my god, why? Oh my god, what happened? Oh no! Can you bring Carlos, Tim? Oh my god. Take a break, Carlos. Carlos. Was he talking about me? Oh, you need my company. He will be okay. Oh my god. Bring back Carlos. Tim. Oh my god. Lava, it's a chicken. Oh, mama, see. Tim, bring back Carlos. Carlos has been deported. Jerry, that's not true. That's what I said to read the message. Oh my god. Lava. No message. No message, Tim. Oh my god. Why you do that for Carlos? Yay! Ah! Oh my god, Carlos. Bring back Carlos. Bring back Carlos, baby. Ano ba yan? Miss Carlos. He needs to respect me too. Oh my god, then Bloody always come. Baby, don't you
Magkano mamaya ito? Kakaon sa to na ano, pa-price. You bring him back, I want. Oh my God. And then, don't worry, they always Maybe ko. Oh my goodness. Oh, makilala mo si Tachi. Naruto. Yeah. Lalalaba. Steve Labo chicken on. Mama pizza. Ezra, I don't know what you're talking about. So Kim, how do you think about the new DDF? Navis Kibarel. Ayan. Sa pato. It's just 24 hours, he said. The talk and the home. So he can call her. He's not sending you $2,000. He just wants your number. Okay. Huh? Ezra Belly. So what's about the new Giselle? Inky Eaton Tim, he told me you like it. Thumbs up Dan, thumbs up Dan. Thank you so much, Bernie Pogi channel. Hi Bernie. Shit. Sa pamilya ay mana.
Nabalik. Cannot. Ah, why? Oh my god. Team. Don't like Diesel Mix Vlog. Thank you, Diesel Mix Vlog. Thank you so much. I am my own business. Oh my goodness. Hello, sexy baby. Alan. Hi there, husband. I thought Ezra in time out because I don't know her and she talking stupid. Oh my god. Oh no. Guys. What kind of message do you have, Tim? I don't know what to say. We work together on your dog. I thought Isra was a man. Okay. Yeah. Oh my God. Then Isra said it was at my White House. I am not married. Hindi yun, kasi bawal. Ah, talaga? Ezra said it was at my wife's house. And I'm not married. Oh my God. Sige na good. Sige na
Ayun na. Saan pili mag-drawing? Ayun, patulad ba? Ito, mas magayon. Ikaw, pag nabing. Ikaw, mas magayon. I have 10 ice cream, yummy ice cream, good, oh nice. I own Merry Christmas. Ice cream, I have 10 ice cream trucks and they make around 500 each day, so I do pretty good. Is that $500 profit? Diba naman yung word mo? Okay, feel free to send me samples. Oh my god. Phil. Yeah, that's a good business for sure. 1 2 pixels. Thank you for that 21 thumbs up, guys. Thank you so much. Pero, nakikita ko lang din yan. Ang oreo.
That's true. Balder Concalves Bono Lindali. Yeah, hi, Lorasco. Good morning, madam. Amori Mio. Hi po. Hi, Jamil. Ulit. So, I know come visit you in real life. Just thank you for me. Thumbs up. Thank you for the thumbs up, Jameen. Both. Jadwa Incorporation. Team Marley, Cheryl, when did you talk to Carlos on the phone for over an hour like you said? No, we're not talking on phone. Oh my god, we're not talking. JC, hi 6. Hi. Koberan, Cheryl, I love you. Koberan. Koberan mo ko. Wow. Where are you from, Koberan? Are you Si Mama. male, a man, or a woman? Uy. Iba pa din eh. Pag may UV na, mayat ko. Uy, lagi na UV na. Eh! Ako na yun. Padangakatan ko yung giling kasi. Kasi tayo sa kantin ini. I am from India, Chennai. Okay. Thank you for the thumbs up, guys. Ay, mabugot na kayo. Sa akin. Di namut. Bungago. Wala ako. Dapat. Ay, mo anak si. Kasi si alam ni Gab. Kasi alam ko lang ang bulong. Oo. No, yadi. Bawal nag-keyboard, ha? Bawal nag-keyboard. Ay! Mag-aatingin na, sabi niya, bawal nag-keyboard. Second. Ano minimay mo? 10 lang tapat ang max. 1 moves lang, 1 moves. Ano? Tapos, 10 lang yun, hindi ko wala din na yun.
naman. Ano? Okay, sabi mo, di ka man sabi na buburaon. Ano ka buraan mo? Naman, ano? Ulit. Iba naman yun lang. Si Red. Ang pamangkin. Sabi na rin. Masabi mo kasi. Ay, mo. Give me a number, Cheryl. Yan. Kulay. Are you collecting old materials? No, liberal. Old materials in it. No number, Kuberan. Kailangan mo pala Thanks. dito. You don't give out personal stuff, sorry. Ooh. XO kita gam. Eh, apa na ba? Give me. Siyempre, kung maburo ko ka, sige na. Pero, dalag ka na. Pero, ito hindi na. Kung maburo ko na. Ba't ka na? Alam mo yan. Sabi na kung Kita kasi, XO kita. Bata lang din natin. Wala buk mo man, yeah. XO kita kasi. Kung ano, bubuk ko maklase. Dali. Pamilya na kasi. Kasi diwa sa... Puta pa siya. Surat. Ako tek. Ako tek. Watong ka. Bata, pit. Bata, pit. Pumira ka na. Ay, akong pa. Ako. Iba na ako. Rera, jadi yun. Red! Yung kulay green. Ayaw, dami nga. Bukas agad jadi ah. Bukas agad kasi. Maluwas nila. Tingnan. Ikaw na nga. Loko! Nabukas ang gubo. Jerry go to bed. She didn't give up. Good night, bear. Hello, almost on. Bye-bye. Ako po. Bye-bye. Low bat. 2 battery now. Bye-bye. 2% may battery. Thank you guys. Bye-bye. No, na yung cellphone ko lang charge.